الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدو के दरसकी मुस्लिम का बीती मिसल से लागे फंसास हैवन दरस मेदु के दरस का अलनु फशानी सिफत सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमादु के सिफफुल इतुर कदे के फानु नमादु कुरे विगोई कुरान सुन्नत के अदीगा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह लिवाफा व फतुगा फतकी असलु कमुगा बलेगे मिमौदुगा वरगिन दन्न बेकलु इहोगे इल्मेरिना आदि फहोगे इल्मेरिन बस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाद सिफा कुरबा नमाद फुला बेगोतुम लियुवा फवे मिमौदुगा हमा सिफत सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मिफदन देवा फहोगे दन्न बेकलु के तेरे बस अल-अलबानी रहमहुल्लाह बिन बाज रहमहुल्लाह फद बेफलुमस मिमौदुगा लियुवा फवे हम मी दरुस्तो गालों बदादाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ु के सिफफुल तका अदि कुगा मिगे कुरी में सलों दन्नम दिया फदे अलगंडु मेंगे मुज्तमागा नमादा गुले को तो मुफेदे सुवाल था नोता अलग मेंगे मुज्तमागा नमादा गुले को तो नमादु के किया दिकुरुता नोता पूरा हरकत तका गुले को तो मिसकों कम्मेंगे बेनुआ कंततौका एफद मसद कालों वकीम बलादम एम्मे फुर्तम कमका एंगेम भी कमकी नमाद की दीनु के तंबु नमाद की ए कुफुरा शिरुका देमेदुगा वा हुरस नमाद वाला फिमिया कुफुर वेजे नोता शिरुको कोफिए सो हदीस तो गवे आदि नमाद की आलुकमो के तेरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियाम दुआ एम फुरतम हिसाब बल्लव अमल नमाद कबूल वेगे नुआनमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हें अमल ता कबूल नुकुरवन हम आलुकमो के तेरे एम फुरतम हिसाब बल्लवनी नमाद आलुकम खोमने आलुकम कमो गए बियस आलुकम सहाबे के बनी ते शरुत का लेंगे ऐ अल-इख़लास वल-मुताबअह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इख़लास तरी कमाए को ए आलुकं कुरुम ए इलाहुगे एकवंत कमा इक़रार व हादु शिरुकुम बरिय बेहुरे ए इलाहुगे वजूफुल मनवी ए आलुकं एना एनुम कमका लिए नुगन आमे कने अल्लाह टका ए आलुकं अदा कुरुम अनेक कमकी अल-मुताबअत लिर-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत एगुते अमल कुरु एं गुतक बुनानमा ए आलुकं अदा कुरुमं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकदा के रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेदुरी कुरवा मीस्तकुन एक उंगन्न बेदे भी गोता ए आलुकं कुरु दीनुगा ओन्न गोतं आलुकं कुरु मिकं अलोन में फसे मिसाल का दन्नवा दुगावस विस्नेनी नमादु फतिस नमादु का उन्होंने दे रखोई मगरिब नमादु का तीन रखोई मिके एवस नमाद का उन्हीं इतुरंग अलोन में नका नुगेने में दें बाकी हो तीन नमादु का म्योती हतर रखोई हे मीमा इरु उससे इरु के नमादा इरु अरावा गुतु के नमादु एग्गे कोल्लुम के गुतुं मगरिब नमादु दे रखो तो कुरुकोन नुदेवेने नो तो एग्गे कोल्लुम के गुतुं ऐश फतिस नमादु के तीन रखोते नुकुरे बेने इतुर रखोते इतुर नुकुरे बेने मी एम्मे बस कबूल कुरा कमे मी नूनस आलोकम के गोतुम कुरेवे हुरिहा कमे गाविस नमादें एकने बदाली कम गमनस हिना गतु वुदू कुरो सुन्नन नमाता नमादु के तेरे हिमेने कंता ता उतरे का नमा इसवे बयान में गोसी नमाज सहम के शरुता एफौगा नमादु के रुकुनता नमादु के वाजिबता नमादु के सुन्नता मीगे तरह एव्वेस कमका उनी इतुरु नुगेनेस
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಂಗಣ್ಣ ದೆವ್ವಿ ಗೊತ್ತ ದೀನುಗ ನಮಾಜ್ ಕುರಾನ್ ಅಂಗವಾಫವ ಗೊತ್ತ ಎ ನಮಾಜ್ ಕುರಾನ್ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಗ ನಮಾಜ್ ಕುರಾನ್ ಅಮರ್ ಕುರವಾಫವ ಎತಂ ಆಯತೆಗ್ಗ ಇದಂ ವಹಿ ಕುರವಾಫ ವಾಕೀಮು ಸಲಾತ ವಆತು ಝಕಾತ ವರ್ಕഉ ಮಾ ರಾಕಿঈನ್ تبامي نماذ قائم کو ركوع کو زكاة دي ادي ركوع كرا ميهنا کو ركوع كراش نماذ قائم كرما اقيم الصلاة الله سبحانه وتعالى ملمس قرآن کا امر كرما فني نماذ قائم كرما نماذ قائم كرما کی کوباتو نماذ كرما نماذ قائم كرما اور تفاتا کی کوباتو وسنال ارگا ابن عثيمين رحمه الله بدالوني نماذ قائم كرمكي أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة شريعتك دينك نماذ كرن إنك بفاوا غتن نماذ كرمه بيت دن بيكد بدالوه نماذك ركنتك واجبتك سنة دينك أنغافا غت فريما كرمه adi namadu kurang angawafawa wagutu ka namadu kurume e wagutum berwen vian udiya namadu kurume ebima namadu qaim kurang Allah subhanahu wa taala wani amru kurawafa adi namada gulegutum kiriti man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani sallu kama raaitumuni usalli timan kalege faanu namadu kurati tiya bekaduna ashabe kaduna फेंडे वडान नवा तंग ए नमाज नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज बना के उंगनी इफदान नमाज कुराश एमे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी मिस्ता उंगे पूरी फुलमती का नमाज कुरफा मिस्ता कुना नमाज उंगन्ना देवाफा अदे असहाब बेगदु मनी नमाज कुरुमुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरफी अमल फुलता उम्मत उंगन्ना देवाफा अदे एकदेफानु कियु वे जिक्रुता එකදේක ෆානු ගාරිහුම් උංගෙනි දස්කො අහා ඔළුම් ෆිදු මෆෝගා උම්මතන් එවාක බයන් කො දෙවාෆ නමාදු කුරුම දීනුක අංගාව ගොතුගේ මතින් නමාදු කුරුම මෙනුවි ඒ නමාදු කබූල් වෙවිගෙන් නුවේ අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු ගාරිහුම් රිවාවෙගෙන් වේ අන්න රජුලන් දඛල අල් මස්ජිද වරසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජාලිසුන් ෆී නායිහති අල් මස්ජිද ෆසල්ලා ثم جاء فسلم عليه नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कितुगे एक फरातुगा असहाब बेकलुन्नागे इशीदे वडागे एबे कलुन्ना को मजलिस कुरफं इन्न मने को मिस्किता मीहा कोय अदि एमीहा एस मिस्किता वदे नमादु कुरी अदेनगे नमादु निमुमुं गोस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम देनबे सलाम कुरफी एदो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एना सलाम रद्द कुरवी हदीस कुर वालेक सलाम एफोग हदीस कुरवी इरजी फसल्ली फाइन्नक लम तुसल्ली अति दाश गोस अलु नमाज कुराश एन इतिबाती नमाज को गने नूने अदि मिया को मिस्कित वदे नमाज को गनेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम देनबुमु सलाम के जवाब देबुमु फौगा में हदीस कुरवानी इरजिअ फसल्ली तिबा अनका गोस नमाज कुराश अलु नमाज को गन्नश फाइन्नक लम तुसल्ली एतिबाती कुरिया दि नमाज नूने देंगे मिहा अलु गोस नमाज को गंगे बुरियास अनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलाम देनबी एन अनका से बीदान हदीस कुरवी वालेक सलाम इरजिअ फसल्ली फाइन्नक लम तुसल्ली तिबा सलाम मुटे तिबा एंबुरे गोस अलु नमाज को गन्नश एतिबादी नमाज नुकुरे मिफदा देवाना नोता तिम्मन फारो हदीस कुरवुमु एमीहा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन नबी अल्लिमनी या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल है अहुरन नमाज कुरन बेगन उंगन्ना देश ए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवी इजा कुमता इला सलाती तिबा नमाज कुरमन हुट्टी हुन्ना हिंदू नमाज कुरमत तेदुआ हिंदू नोत नमाज कुरन इदे हिंदू एम फुरतम कुरन भी कमकी फअस्बिगिल वुदुआ एम फुरतन वुदु फुरिहा में कुराश दें एफाउगा नमाज कुरमन एस
ثم استقبل القبلة قبلة كرمت دائر فكبر تكبير كيا عشان بناش مي حديث فلوغا نبي صلى الله عليه وسلم نمازك ركنتا එමියක මුගන්න දෙවි අදි රුකුන්ත කියා දෙවි එකමක එම්මෙ ෆුර්තමාන මියති නමාද කුරන් එදේ මිහා ඇස් qible කුරිමත්ලා තක්බීරු කියාෂ මේ එකෝගා මේ හදිස් උල්ගා නිතාක ෆා කොල්ලම් මිවගුතු ෆා කොල්ලම් බේනුම් වා කමකි මිවගුතේ මිදන්නවි මේ හදිස් නමාදුගේ බාබුගා වරග්ගින කංකමුගා දලිල නගව මට්ටක රුකුෝගා සජිදා කුරාන ගොයි දසජිද දෙමදොන්නාන ගොයි මිබම්තෝගා මේ හදිසුන් ilmerin dalil nangava emima mitaga me faaga kollani emiha ya nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kore vitiba daashe gos adu namaz kurash e eggoto ke semiha gos harakat ke kofa ama e harakat ke nukura wa ke nu ehnekkamako e ishare kurabwa hadis kurane tiba aditi kuri amal ta ki diinu ga namaz kuran angava fa eggota kuri kamen nune තිමාති කුරි අමදකි ශරෝයි ගතුන් එ නමාදේ කියවර ගේ අමදන් නුන නොත ශරෝයි ගතුන් දීනි ගතුන් නමාදු කුරුමන් අංගවාෆවා ගොතක නුනේ තිබාති කුරි මේ හදීස් වලට ගලියක දන්න බේකදු විදානෝනි එයි එමිය කො ගොස් නමාදුගා ඔරුකුන්ත මා අවස් කොල්ලාෆා හමජෙහුමෙන් නැති මඩු මොලිකමෙන් නැති නමාදු කුරුමුන්නේ එෆදන් හදීස් කුරවි එමෙ මලොබ තඛුන් කුරින් දෙන්නේ එෆදන් नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मणि नमाज कुरान कोई उम्मत अंगवा देबफा बाहु अमलु अदि मिसकुंगे कुरिफुलवतिगा नमाज कुरवेगे नमाज कुरान कोई वने उगन्ना देबफा एहबीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवफा वनी सल्लु कमा रायतुमुनी उसल्ली तिमन कलेफन मि नमाज कुरा कोई बलागे 10 कोक्के गोतन नमाज कुराश मितनु गालोन फा कोलम बेनुम वनी अलोन में बस नमाज कुरन जेहेनी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुन साबितुआ गोई एगोइन अलोन में गिजनम एगोतुका हिफाटागे एम मिदन नबी अलोन में गितरेगा नमादु उंगेनुम जमान सूरन एफई बडु तरतीब की एसएस अदि एनुन फी कैफियत सलाते की एसएस नुअत तालीम दियाना के मिफफतुगा ए जमानो के दन्न बेकलुन एगुण वाकत ए जमानो के शेखुन एगुण वाकत एगोत गेनस्ते बाफवे एकम एक तरेगा हुरी उनिकंतत सहनुन कंतत मि जमानुगा अलोन में नंग एगुमो थीति मंड में गबूल कुरा गोते नुने किया बोला दा जो मैंने एक बदुगा सुन्नतुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुरान गोई बयान को देवाफा गोई ngaloन में ने सहाबे का एगुमो एगोतुगा हिफा ये अमल कुरंजे मैं एकुगा दन्नाल मेनोनी अल अल्बानी रहमहुल्लाह ए फाओ के दन्नबे का दूंगे तेरे हदीस इल्म वरब बड़ा खिदमत को देवी बेखले अल्बानी रहमहुल्लाह के सिफत सलातु नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ के सिफत फुला बेगो तुम दिवा फतो के फेट्टमुगा हतर मजहब के दन्न बेकलु ए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह इमाम मालिक रहमहुल्लाह इमाम शाफी रहमहुल्लाह अदि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने हुरिहा बेकलुंगे फरातुम वारिद फवा एबे बेकलुंगे बसफुलु एबे बेकलुंगे सहाबा का फुलु गेन्नमा फवे सुन्नतुगा नमादा अळुकमा गुळेगोतुन कमे साबित जनमा तिमंगे बस नु गबुल दु कोल्लाफा एगोतुगा इफाश भाई बेकदुम हदीस कोरबा फवे इदा सह अल हदीस फहुव मजहबी हदीस सहावे जनमा एये तिमं कले गफानु के मजहब की नोता अळुकमुगा तबावाने गोतकी अने बेकदुम विदालो फवे दीनुगा कमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरहु सहाबे जन्म तिमन्ना के बस तू को लफा फारुगा जा इल्ला लफा एगोत तबावश एमिमा मी बस फुलतन हतर इमामुन के अरहु गेन्नमा फवनी बस भाई मियों मजहब तबावीनुं को सहाबे एंगुमुन एगे दू को नुला एबतिबी मियदस दुनिया का शाफी मजहब का हिफाटा के तिबिमुं एगे दू को ला का बेनु में नुए हनफी मजहब का हिफाटा तिबिमुं एमियों के दीन का एगे वी मा सहाबे एंगुनस वसे के दू को ला का बेनु में नुए तिबे फुलना फिरना ने मैं मी एशिया के गमतो का वार बड़ा फेतरिफा होती है हनफी मजहब फूलुन तिरी का हशम बनना ने रंगालु के बुने दिनस एमियों ने एगिफा मजहब का एकंग होती तिबे दू को नुदान एमा अलोन में नमादु उंगेने हिंदुगा अलोन में दस्कुरम भी कमकी सुन्नतुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमादु कुरं
alon men na oganna de vigoy alon men gijnama egotuge mate gae alon men namadu korenje me ko namada da miha amalu korenje na gota badaruga namada da miha ena gein nukunna hinduga kuda hadasunna bodu hadasun tohirume ena najihum tahiru ena ge feenama ashikandu najihum tahiru kurma fahuga madumolikama hamajehuma ekuga namada dium gamette adu ivunasves avas kollafa avas veganagen hamajehume neti namada diuma nudiuma vani amuru kurawwafa madumolikama eko hamajehegen diuma nabiya sallallahu alaihi wasallam vani hadis kurawwafa so bukhari ya muslim ga riwayegen hadis ulega nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani idha sami'tumul iqama namada jamaata qamette adu ibe hinduga famshu ila salati wa alaykum bis sakinati wal waqari wala tusri'u tebami namada madumolikama biruwatikama eko hittirikama madumolikama eko avasaruwa nugane namada madumadu dash hem me madobete akhum duafa nota avaskollafa namada ngaumen nungoti ehena nung namatuge wagutu jomge kurin tayyar wagen Koreala miskita ngawmangoti qame tuge wagutu dehende madukura miha ena namada tedwejjena maden ena faaqana kurunjene faaqana ngane rukiudi guwane faaqana nulibidane den wudu frame koke miskita ngara jamaatuge bodu bahin gosfa onnani den emiyak bunana shehu vidalwe madumadu dan angawafe wani enti man awen kuraname madumadu dan hamajeda dan amuru kurawwa fawani kiwegetto ei tiba gos mi hutteni alam toge veri raskadange haduratuga maanewadevi mihaya hamajehumen neti mihaya etana kollan hutteeruga enaya nangala namaduge tere vannan udakuma avaram enage neva avaswe hituge vindu avaswe kankamumaki madumolikan gelligen dane kame nikam visnada duniyage veriyaka raskadege kare baddalwan dam alon men fursat libijenama alon men dane kinetto dahilla fove teligen gatin gos avaskuran hadagen gos eta babar undogudaka koramtive gendam vh nogendevi baddaluma beenuwa waaka danati mifadane nudane diveraje ga raisul jumhuriya baddal koran dangalon men fursat libunasves vm rangala tayyar wagen komemiya kostane hembejena alam toge beri raskalange hadurata ngawmattaka bangiyage first minute 2 minute kurim fakhane bade wudu ko hamajehida miskitan as namadu kurum amru kurawani then sababaka hure laswegen nadave mies duwe gadagala fa avaswe ganegen ena telefone ganegen awma hure hamajehida ge madumoli kama ekuga awma mi hadisul ga miwani hadis kurawani mi hadisul ge fawaga fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu jamaatu ga namadun te bamunna elibe baate bamun imama ko furiyam kurash adi iswe faaitu we dia ba imama ke kuring awmuge kuring imama ko tiben nodibunu ba faun imama saladin mun teduwe furiyam kurash fama adraktum fasallu imama ko libunu ba kurash faaitu wama faatakum faatimmu imamiya ke ko nodibunu ba imama saladin mun teduwe furiyam kurash evgotakavas avas kollegen as duwefa as safavade nuhadash nabiy mi ruku'a ke babuga ewa ka annane nabiy sallallahu alaihi wasallam mi ge ashabe kaluntere bekadaku nabiy sallallahu alaihi wasallam ruku'a diyum miskitere vade ebekadaka vadebuni nabiy sallallahu alaihi wasallam ruku ga annane ko den ruku'en tedumuga kurin safuga baarmattaka safan eromuge kurin ruku'an ebekadaku wadafi then rukuga onna wagen safan ara wadandevi tuwe fas then namadu nimumun nabiy sallallahu alaihi wasallam e khabar libada gatumu e sahabiya hadis qurani tiba namada tibata farwa terkam tiba itura bahatma shekamuku egota safa vanumge kurin ruku nukurash ehmad egota kavves avas arwalume madumolakan gelli dahilla miaya ವಾಣುವ ನೇಗೆವರ ಕಂಬಡುವೆಗೆ ನೋ ನಮದಂಗರನಿ ehne kurin denne fadan alonu men as mi hutteni Allah subhanahu wa taala kurfumati hamajehuma madumolikama khushuwaterikama biruwatikama ko alonu men as namada huttenjen adikiye
ෆර්දු නමාදු තෝගේ කුරීගා සුන්න නමාදු කුරුම ලව්වාෆා වනිවස් මිෆද සබබ්ත කට්ටක ඒ සුන්න නමාදු කොන් නිමෙමර දුනියවි ෆිකුර්තන් එනගේ බොදුම් බේරුවගෙන් දානේ අදි නමාදන් එන තයාරු වෙන රංගල ෆර්දු නමාදු එනාය කුල්ලියක ෆෂාරුගා දුනියවි බාවර ෆිකුර්තන් ඇස් එනගේ නේවා හමනුජේ වරබදේ ෆවරගෙන් ෆෂානම ඒ ෆර්දු නමාදු වර බොඩු බෑ උනිවෙගෙන්දේ එහෙම බීම සුන්නෙන් අලුකන් ලබ්බාවනි ෆර්දු නමාදු උනිවා බෑත ෆුරියම කොද්දේ මෂේ හදීස් ෆුල් තවගායබ මේ එකුගා නමාද දියුමන් අලා කොම්මෙ ෆියවලක ධර්මය සවාබ් දෙවාන කමෝන හදීස් කුරවාෆා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් لم يخطوا خطوة إلا رفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة نماذا جن نكمكين أن ميا على كم في ولا كأكو إنايا درجة وفلوي أدي إنا على كم في ولا كأكو إنايا فافا فسوا دبي then miskita vanna hindu khana farang iskuruma ekoga miskita vanna dua kiyum sunna begemme نبي صلى الله عليه وسلم مسكت ودودا غنما هندوغا اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم مي اعوذ کے عبارت ہوترنگی میں عبارت ہم بھی اعوذ کیوں مفوگا دین بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك مسكت ونمو ಶೈತಾನಾಗ ಕಿಬಾನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೆ ಮಂಗತಿ ದುಆ ಕರು ಮಾಯಕುಗ ದೆಮ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಫ್ತಹ್ ಲಿ ಅಬ್ವಾಬ ರಹ್ಮತಿಕ ಏ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಬ ಇಲಾಹುಗೆ ರಹ್ಮತುಗೆ ದೊರಕೊಳುತಂ ಅಳಾಯಟ್ಟಕ ಹುಳುವಾ ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವೆ ಎಮಿಮ ನಮಾದಕಿ e komme miye gesver rabba ene demeduga gulun gaim kurave alukame e akuga Allah subhanahu wa taala ena enna gulu nangalo jenama emihege dirulum baajavere vegende emihege dirulum thanavas vegende namaduge kurin namadan hutte miha namadu feshunge kurin siwaku kurumaki sunnati alonu mi dannone waram muhimmu devahake mitanu furtama wahake ki siwaku ge wahaka siwaka ki දිවේ බමුණානි ඉරාකු ගහුගේ දඬිකොළ දැන් උගලම් බේනු කුරාචේ අලන මිසමනුක දැන් මේගොල්ලනි දැන්ගුලා බුරුවකුන් දැන්ගුලා බේස් බේනු කොග්ගෙන් ඒ බේහා එකුක අන්න ෆොන බොඩින් කෝදෝය සාෆාන්චේ එකම් ඉරාකු ගහුගේ මි දඬියකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නුහාඬ ලෝබි කුරවෙචේ එයි කොම්මෙ ෆාරකු මි දැන් උගලුමුගේ බදුලුක දයිත්තවක මිහින් කාත්තාලා ඒගේ මීරු රහ අංගයගා හුන්න නුබෑමි කොළුගේ වස්නෝත අංගයගේ නුබෑ වස් සාෆ් කොල්ල දෙචේ එමෙ නමාතන් හුට්ටේ වගුතු ගවස් ඉරාකු දඩි කොළුන් අංගයගා අඟුලාදුමකි සුන්නතේ බයෙන් මිහුම් බුණානේ තී හාද ෆකුරු කමකේ එකමකු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගා හොරේ එවස් කමකි ෆකුරු කමෙන්නු අදි හඩිකම වෙස්නු අලොන් මෙන්න එක නේංගි ඔතුමකි දීනුගා එක නැතේ බුණු මංගේ දලීල වෙස්නු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබදුස් එකලේක ෆානුගේ අංගෆුලුගේ වස්වස් මීරු වස් තාසාකොන් හුරුම ලෝබි කුරවා අලොන් මංගේ වෙරි රබ්බුගේ හසරතන් අලොන් මෙන් දාහිඳුගේ අලොන් මංගේ අංගාගා නුබෑවස් අලොන් මංගේ අංගයන් හුන්නා ඒ නුබෑ කීකතෝ දන්නන බෑමි දුෆාන් ගනබෑකු සිගරට් බෑගෙන් ආසාරා හුන්නා වස්රුමකි එයි එනගේ ඛුෂුවත්තරිකම මඩුමලිකම අල්ලාහගේ මතිවරිකම ලායිකුවේකම අකංකමෙන්නු ගුලේකං කමෙන්නු මෙහිම නමාදන් අන්න හිතුගා නුබෑ වස්තකුන් සලාමෙ මුමෂා රෝෆියා රෝ ලොනුමෙදු එච්චිගේ වම් වෙස් නමාද දාමේකු නමාද ගෑකොෆා එතකති නුකෙවම වස්වනේ හදීස් කුරබා ඒ මිස්කිතුගේ ජමාතුගා මලායිකෙ බේකදුමස් බෑරිවේ ඉන්සානුන් නම් එවහුන් නුබෑ වස්තුවා වස්වස් මලායිකතුන් නබස් ඒක හොඳකු වාණක මුගාබස් බය සහ හදීස් උල්තෝගාවේ ඒ නමාදන් හොටි ඒ සිවාකු දඬින් අංගයගා උඟුලාදුමකි සුන්නතේ අම මියාකෝ මිතා ගලනු ෆා කොල්ලම් බේනෝනේ නමාදු කුරුම සෆන් හුට්ටේ හිඳු නොත එකනේ නමාදු කුරා මියාවස් ෆරදු නමාදු කුරුමන් හුට්ටේ හිඳු කියාක වකි ආයතේ විකුරේ දුආ එන්නේ ඒ හුට්ටේ හිඳුකා කියාක අලොන් මන්නවස් කුඩේරුකා දස්වෆාවේ ජමාතු මියා සෆන් හුට්ටිෆා واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مفدان كينجينا نوت ادي منوم بي دعاء تفس كينجينا دم ميدن نبي عبارت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ کا بے فارو سنت کے درکو ابراہیم مقام ابراہیم کے فاتو کا کرویرگا اے ذکر اے آیت کے بے විදාලුයි කම සුන්නතුන් ආදේ එකම් ෆරදු නමාදේ කුරා කොම්මේ වර්ගුතෙක්ගා
ඉතුරු දිකුරු තක කියාක සුන්නතකුම් සාබිතන් නොවේ අලොණු මිරේමිතාග නමාදු කුරිරු සලොණුගේ කෑරිග හුරි බංග්ලාදේශගේ බේෆුල එනා ඉතුරු බෑවරු දිකුරු තක කියාකන් අලොණ එංගින් දිය එකම කොයගෙතරෙන් එම් වෙස් ඉබාරත නමාදුගා ගමත්තේ හිඳුගා දෙන් සෆහදන් තෙදුම ෆවගා තෙදුවේ නමාදු ෆෙෂුම්ගේ කුරි කියාකන්නේ බයි කවුම්තවගා අලොණ මගරංචකන බයි කවුම්තවගා බයි මියුන් නම් හිය ෆවන්නක එච්මි නමාදන් හුට්ටිෆා නමාදු ෆෙෂුම්ගේ කුරින් වජ්ජහතු කියෙන් ජෙහෙන වජ්ජහතු කි නමාදු ෆෂාෆා තක්බීරතුල් ඉහ්රාම ෆෞගා කියා දුආ තෝතර හිමනේ දුආ නමාදු ෆෙෂුම්ගේ කුරින් කියා දුආ නෝ එහෙම් වීමා ලබත අඛුන්නා අඛතුම් නමාදු ෆෂන් ෆර්දු නමාදේ වේ සුන්න නමාදේ ෆරන් කොලන් හුට්ටේ හුට්ටුම ෆෞගා කියා ක දිකුරෙවස් දුආ එවියස් ආයතකුන් තංකොලෙවියස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබය කදුම් වෙස් කිව්වා ෆෙන්නුවේ අලගොඬු නබියාගේ නමාදු සිෆකොත් දෙවවා ලිව්වා ෆවත්තකුන් කුරේ එවස් දිරාසායකුන් ෆෙන්නා කන්නේ එම්තියගේ බේෆරොන්ගේ තරෙවස් නමාදන් හුට්ටි නමාදු ෆෙෂුමුගේ කුරින් ඉතුරු දිකුරේ ඉතුරු ඉබාරාතේ ඉතුරු තස්බීහ කියනම එකන් හුට්ටාලවා ඒ දීනුගා නෙක්කම කමුගා වාදිව ඉමාම් අහ්මද් බුන් හම්බල් ගාරියුගා සවාල් දෙන්නමුන قبل التكبير تقول شيئا تكبيرගේ කුරින් එවසෙච්ච කියමුතෝ එහෙඳ එකදෙවන දානෝනේ නූනකි ඉමාම් අහ්මද් බුන් හම්බල් දකි සොය බුඛාරි ෆදා හදීස් ඉල්මුගා අරාහුන් නබි වර බොඩ හදීස් ෆොතේ මුස්නද් අහ්මද් දකි ලිව්වෆා බේකද මිබේබේ කදුන්නා දීනුගා හදීස් වලට උතරෙන් නේගුණෙච්චන් අලොන් මෙන් ෆහමන්න බයක ඇඟිගෙන් කියුමකි ඒ බුද්ධික බෝල් කුරා කමෙන්නෝ එහෙම නමාදන් හුට්ටේ හිඳුගා කියාකන් එවස් සිකුරන්නේ නමාදන් හුට්ටේ මියා එම්මෙ ෆුර්තම කියන් ඔති අල්ලාහු අක්බර් ඒ තක්බීරතුල් ඉහ්රාම් නොත දිවේ බම් බුණානම හරම් බෙන් තක්බීර් නොත හෂම් බෙන් තක්බීර් මිදේ ගොතවස් දිවේ ගතරග කියාවලේ حرم بن تكبير مكاني اي تكبيره اكوغا تكبيره الاحرام عربون كيتي حشم بن تكبير مكاني تكبيره اكوغا حشم بنك مٹکا الاحرام نو تكبيره الاحرام کے معنی کی حرام بگم اي تكبيره اكوغا نماز قرامیها نماز کے تیرے ودوگن دیوما اكوغا دنیاوی اہم پوری ہا کم حرام بگندی نماز قرامیها الله اکبر ایسا تکبیر فرتم تکبیر کیوں مفوگا میاں کا وہاں دیکھو حرام بگمبے میاں کو سلام کرے سے جواب دینوں میں سلام بگمبے اچ کیوم بوئنگ ہنگوں نمازم بیرو افس حرکات کروں اینا کہ مچا حرام بگمبے اہم بیما تکبیرۃ الاحرام کیوں نہیں میگے مثال کی حج نوت عمرہ इहराम बनना मीहा इहराम की देखा में हज उम्रा का ए अला है फेराम की इहराम के फेराम अदि है फेराम के लिए कम को है ना हज का लोग में नुफेशे हज नो तो उम्रा का लोग कम फैशन नहीं किया सब कुन तो हज नो तो लोग के इहराम नो तो हज के नो तो लोग के तेरे वद बिगन दनी मीकाता हमें එහෙම ඉහ්රාම් හෙදුමකි ෆිරෙන්නුන්නන්නම අන්න හුදුකුදාගේ ඉසාරක කොණුමතිග ඔන්න හුදුකුදාගේ රිදායක ඒ හෙදුමකි ඉහ්රාම්ගේ ෆොෂා දෙෆොෂා හම එයක මීකාතා හමෙන් එනා හජ්ජ තල්බියා කිය හජ්ජු ගණිය ඉන්නොත් උම්රාගේ තල්බියා කිය නියක් ගණ ඒ හිසාබුන් ඉහ්රාම්ගේ සබබුන් හරාම් බකන් තත්තන් එනගේ මච්ච ෆෙෂුනි ඒ හිසාබු මීරොස් දුවාච්ච සෑබෝනේ නොත කෑමන කරු නොත කෑන කොද්දිනුම් එක්ගම ශිකාරය කතිදුම් ෆදා ඉහ්රාම් ගා හුන්න මීහාය කරුන් හරාම් කද්දත ෆෙෂුනි නමාදුගේ මේ තාරීෆා බෙහෙගතුන් දන්න බේකදුන් ගෙන්නම හඳුගස් එබේකදුන් විදාලන ඒ තක්බීරකුම් ෆෙෂේ සලාම් දිනුමකුන් නිමේ වකි ખાસ හරකතක වකි ખાસ ඉබාරතක කියුම හිමෙනි ෆවාලුකමක එම්විම ෆුර්තම තක්බීරකි නමාදුගේ රුකුන අල්ලාහු අක්බර් මේ කම්ලිමගේ මාන අලොන් මන්න රංගලක නුවිස්නේ අල්ලාහු අක්බර් මේ කලිමගේ මාන කි එම්මේ බොඩුවගෙන් මනි අල්ලාහ
كبير أي عربي بهوغا بدو أكبر كي إيه اسمه تفضيل إيه معنى كي بدو هم ما إنجليز ما منانا ما superlative الله تعالى بدو إيه معنى نماذج هُट्टे मिया एना हुट्टी भी तकबीर क्या देने इंगे कम की दुनिया का एना कुरंज है एने मुहिमुआ एवस कम कवरे गडिया का दांजन एवस दांजे गडिया कवरे एना बोडवे के मनी अल्लाह ताला का एना यंगे में बोडवे के मनी दुनिया भी कंत तक का एना कम बोडू मवरे वस एना बोडवे के मनी मतवेरे के मनी अल्लाह ताला का एना या एने कोरिमतवा नूतन वस्कन तत फिलुवा देव मट्टका दुनिया का अल्लाह ताला बोडवे के एवस का मेनुए हैं दुनिया का वा एवस चकफुर अल्लाह ताला बोडवे के में मतवेरे के में तकबीरतुल इहराम नोता मी अल्लाहु अकबर मी तकबीर के मानया अदि मी तकबीर किया हिंदुगा अलगुण में ए अकुर बदलु गनेसिनमा एगे मान फुशु वराने गुत्तवस इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह मने गिन्नमाफा एम्मा तकबीरतुल इहराम आदि एफहुगा ए तकबीरा एकुगा ऐन नगाने मिंबरा हशम बन्नाने गोतु के तफसीलता मियन्ना हफ्ता के दरुसगा गनेसिनुम के उम्मीदुगा वकवेदा هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته